početku se dešavalo da kad izađete na ulicu zovu vas nadimkom, odnosno imenom iz serije i to vam kao čovjeku koji voli teatar, koji voli glumu, ponekad vam smeta taj nadimak, u početku je stvarno vam smetao, onda sam ja se požalio, kao što sad i uvijek i radim ponekad, i sad u ovim godinama i posle ovoliko karijere sa svojim profesorom Tonzom Rapajićem i tad sam mu rekao, imam taj problem, idem ulicom i zovu me imenom iz serije, ali ja baš ne smatram da je to nešto što bi meni bilo, što je meni prihvatljivo kao glumcu. Kaže, tada moj profesor, kaže, zamisli da te ne zovu nikako, kaže, da si radio nešto, a da nije to nešto primijećeno i da ti to nisi uradio. Nemoj, kaže, da se ufuravaš, ali mnogi su značajni glumci dobili nadimke i ostali su im nadimci. Ne želim to da kažem za sebe, ali i sad me zovu po liku iz te serije. I kad smo razgovarali sa kolegama o tim nekim stvarima, evo ja ću iskren biti, jer stvarno volim svoj posao, volim teatar i postoje uloge koje sam u životu radio, postoje takvi tekstovi koje sam radio, koje sam igrao masu puta, ne znam, možda najbrojniji te predstave sam igrao u životu, od njih sam strašno finansijski profitirao, ali ih nikad ne bi odigrao na sceni Narodnog, niti na sceni bilo kog pozorišta. To je bio neki moj taj, i danas sam stava tog da postoji mjesto kad nešto negdje radite, za šta to radite i na koji način to radite, kome želite u stvari da to prikažete. Ono što je neka moja generalna ljubav, to je teatar, pozorište. Dobro, sad sam u Narodnom pozorištu, malo sam se sklonio, pa ću se opet vratiti, nadam se. Ali ta ljepota sa publikom, to je meni ono što iskreno da kažem, ja sam onaj tip glumca koji više voli teatar i od filma i od televizije. Upravo je to ono što sam vas htjela pitati. Da li je to bila vaša svjesna odluka, iako ste vi uporedo gradili tu TV karijeru i filmsku, Nafaka, remake, sve su to ostvarenja u kojima ste igrali, ali nekako teatar je taj gdje ste sebe davali u pravom smislu te riječi. Pa znate kako s teatrom se igrate. Teatar je ono u stvari što vas tjera da kopate, dobijate prvu reakciju, dobijete od publike. Ne postoji teatar bez publike. 1000 puta sam sebe uhvatio da nešto što želim da uradim na sceni u tom momentu, u toj sceni, jednom uradim na jedan način i osluškujete, jednostavno kruži ta energija publike i ta reakcija. Onda je jedno vrijeme da znate na pamet. Onda sami sebi kažete, sad neću to namjerno na takav način da kažem tu rečenicu i reakcije nema, što znači da tada postajete svjesni da vi u stvari vladate scenom i da ono što publika vidi onako kako vi želite da vidi. I to je neka vodlja koja mene uvijek vodi u bilo kojoj ulozi. A to već na filmu i naravno na televiziji. Televizija, ovo je štanc mašina i to već nemate ni... Ne radite na isti način, jednostavno, nemate tu povratnu, imate povratnu neku samu sebi i ne znate da li je krupnjak, da li je to prilike, nekad i znate. Evo sad ste kazali, svaka nova uloga je zapravo kopanje po sebi. Negdje sam pročitala da vi svakoj novoj ulozi zapravo pristupate tako kao da vam je prva u karijeri. Prva i posljednja, ja imam običaj da kažem i sad, evo, mladim glumcima, ovim mlađim, mislim da se malo generacije, ajmo reći, možda je gruba riječ nazvat tako, ali čini mi se da se mlađi glumci dosta ulijenili, da su shvatili, znate šta je, prirodno je da imate nekako na akademiji u klasi 8 glumaca i od tih 8 da se 3 bavi glumom i to je nešto što je prirodno ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu. 5 glumaca, nažalost, se ne bavi tim poslom, radi neke druge poslove. I sada govorim uvijek mladim kolegama, zakačite se noktima, visite zubima, ne znam čim, ali nemojte samo onako ovlaš proći kroz scenu i smatrati i misliti, pogotovo još gore kad umislite da ćete sutra dobiti neku novu priliku. Glumac je takvo zanimanje
svaka prilika, svaki rad rađa novu priliku i novi posao. Tako da ono što je meni bilo, pa sam ušao u neke godine, jeste stvarno da radim nešto što nisam baš bio sklon ranije da radim, pa da mijenjam te miješane žanrove i to da eksperimentišem. Ali i sad kažem da uvijek zna se desiti da vas zovu na neko snimanje, da je to brzo i da nemate baš toliko vremena. Znači, kad govorim prva i posljednja, govorim samo za teatar. A televizija i film to dođe, ode i tu možete i napraviti grešku. Da li ima nekih pitanja iz publike? Ne. Mirvade, dugo je muzika bila zapravo vaša prvobitna preokupacija. Završili ste i muzičku školu, ako se ne varam upisali muzičku akademiju. Nižu muzičku, srednju muzičku i onda sam upisao hornista sam bio godinu dana, u stvari ja sam uporedo upisao tad. Ja nisam želio da budem glumac. A šta se desilo? Ne, iskreno se desilo da je moj dobar prijatelj, mi smo tada bili prijatelji, dobri prijatelji i on je trebao da ide na taj prijemni i on je rekao ajmo zajedno da idemo i bilo je tu još neki djevojčica, neke raje i mi smo svi zajedno otišli na taj prijemni, nas je bilo neki, ne znam, oko 450 na prijemnom. Onda nas je ušlo 15 uži krug i on je bio u tom užem krugu, ostalo je 8, nažalost on nije upisao glumu, ja sam upisao, a onda se desilo da tu godinu dana stvarno nisam mogao i vježbati hornu i studirati glumu i onda sam riješio, ajde u muzici ajde opismenio se nekako, završio si nižu, pa srednju, pa horna. I onda sam tako batalio hornu i nastavio glumu, a i dan danas se družim s prijateljem koji nažalost nikad nije, on je ostao u muzici. I evo, pred kraj, sada ste aktuelni ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, koliko se ta funkcija preklapa sa ovom glumačkom, odnosno koliko se razlikuju stavovi i mišljenja Mirvada Kurića kao glumca i kao ministra? Ne razlikuju se oni. Ne razlikuje se uopšte, jer na tu poziciju dolaziš nekako svojom voljom i dolaziš htjenjem, ajmo reći, da nešto promijeniš i da napraviš nešto što je tebi uvijek smetalo. A onda kada dođeš na tu poziciju, onda vidiš da tu ima masa nekih problema koje nismo shvatali, nismo znali na isti način, kao glumac i pozicija ministra. I ja imam sad, nekad se na mene i naljute, pa odreaguju onako kolege. Ja uvijek kažem, ja sam u ovom momentu sam ministar građana kantona Sarajevo, nisam ministar niti jednog glumca, niti sam sebe, niti tako, ali mi je dužnost da svojim kolegama obezbedim što bolje uslove, da prave što bolje predstave i da financijski obezbedimo što bolji i što jači repertoar, tako da bi publika imala, u stvari, to sve radimo zbog publike, zbog građana. Obično kažu ovi političari nekad građani, a ja obično kažem publika. Znači, to radimo zbog publike, nema svrhe da glumci rade nešto, da reditelji nešto eksperimentišu. Onda vam je tu, uključi se to, da li se to isplatilo, ne u finansijskom smislu, nego u jednostavnom smislu truda i cijele te produkcije koja se desi oko jedne predstave, i tu korigujete stvari, dovodite reditelje, u stvari ja ne dovodim, direktori dovode, a mi održavamo finansijski da bi što bolje bilo i da bi što bolje se uspješnije i radilo u samom kantonu Sarajevo. Moto ovog festivala je potraga za istinom. Koliko je teatar mjesto gdje se može tragati za istinom? I treba li? Pa, ja sad nešto, kad evo ovako, iznenadili se me tim pitanjem, kad razmišljam, teatar je uvijek bio mjesto istine. I teatar ima istinu, i teatar nekad je znao i pobjeći malo od istine, ali mislim da mu je dužnost i obaveza da govori samo istinu. Koliko se neki drugi koji su van teatra, koliko shvataju, meni je
najviše nekako, ajmo reći krivo, možda je glupa riječ, ali evo uzet će kao takvu, jeste kad sam svjestan da teatar ne može promijeniti situaciju, on je nemoćan u tom pogledu, on samo zna nekada, pod navodnicima, da pljune ono što je vidio, da kritikuje ono što je vidio i da kaže da nisi u pravu ono što si uradio. Nema teatar neki, nismo mi, ali nema ga ni, vjerujte mi, ni u Francuskoj, ni u Engleskoj, niti bilo gdje, da kaže, ovo bi ovako trebalo, pa bi to bolje bilo. Još teatar nije zagazio u tim nekim stvarima. On je još uvijek, po meni, ja kako ga vidim, još uvijek je taj kritički, a mislim, evo i moj profesor, Srđan Vukadinović, zna da ima on prostora da bude i ono što bi se reklo, da vidi malo u budućnost. I možda ovo je prilika da ih sve onako pozovemo, da se bavimo nečim što je. Jer pazite, vi kad gledate tekstove, pogotovo naše klasike, mi uvijek kažemo, evo to je bilo prije 100 godina, a isto vrijedi i danas. Taj tekst će biti za 100 godina, a znači, on je univerzalan, ali to je tekst. Koliko je sad predstava, teatar, mimo teksta, tekst je samo jedan segment jedne predstave, koliko je ona u stanju, koliko su danas reditelji u stanju, glumci, svi zajedno umjetnici, da malo više artikulišu sve to kako bi nekoga, pod navodnicima, prepali, opomenuli, gdje to sve može da ode. Mislim da još toga na teatra, bar na ovim prostorima, ni u Europi još nema, ali velika bi želja bila da toga bude. Evo kad ste pomenuli, tako nije ni u inostranstvu, manje je poznato da ste vi zapravo igrali u nekim inostranim produkcijama, prvenstveno kada je riječ o filmu. Pa ja sam igrao, ali ništa se oni specijalno ne razlikuju od naših produkcija. Evo, ja sam neki dan malo čučario u ministarsku, donijeli smo, prošao je nacrt taj o filmskoj djelatnosti u kantonu Sarajevo. Dugo godina kuburimo sa filmom kao takvim, dugo godina film nema novca. To je nešto što federacija izdala je tako kako jeste. Malo će kanton uzeti sad malo veće breme na sebe i to smo donijeli odluku. Ali ono što je bitno da sve se nekako ti krugovi otvore pa se pozatvaraju, znate. I sve se to vrti, kad vi okrenete to se sve vrti oko 4-5 ljudi. Mislim da je tu greška, da tu pravimo strahovite greške, sad ćemo to malo. Postoje mnogo mladih ljudi, talentovani ljudi, koji u ovom vremenu, ni u teatru, ni na filmu, ni na televiziji, nemaju priliku jednostavno. Nemaju priliku da ili moraju nekome, pod navodnicima, od starijih kolega već uspješnih da se dodvoravaju, da daju svoje ideje, da li neki stariji kolega to prihvati ili ne, to je na njegova milost ili nemilost, ali mislim da moramo pobjeći od toga i da samostalno pustimo mlade ljude, da im počinjemo vjerovati. Pa Bože moj, svi smo bili mladi, pa smo pravili neke greške, ali mislim da je budućnost u tome, odnosno u novom izrazu. Samim tim, vi kad mladog umjetnika, da li je to reditelj, glumac, slikar, bilo ko, kad ga oslobodite, kad ga financijski oslobodite od toga da ne pripada ni jednom klanu, on je produktivniji, on je sigurno bolji i bolje će i tematski obrađivati cjeline kojeg njega interesuju ili koje interesuje eventualno ovo društvo, nećemo morati nikome polagati račune. Mislim da je to neki put u kome bi eventualno se kretali u budućnosti.